suratmu di setiap langkahku, ku maukan memimpiku sepanjang hidupku. Yesus, ku mau menyembahmu seumur hidupku. Engkaulah Tuhan, selama kuasamu. Sungguh hebat kasihmu, setiap saat kau menjagaku. Sungguh ku rasakan kasihmu. Kepisanangan tatuang kumanted insanan kanau misi sa takapod isuang sambayang. Kinarahingan asundu isuang kerajaan sorga konsiko tu kano kabihat kapag yampay kay sisan datatong kaino. Konsiko mantadat sa kadungno maya da piramutan gisom dot oriko ti tamodon di ti panambarasan ihay kadaw nga otorimo dahay miyampay ginawpay ngukab papaindalan santob dit pon Juan. Konsiko Tuhan tu anuan ko dia kamilaan miyampay dat kasiribaw na ginawo gisambakano ko popolambus ang insananit panambarasan ti miyantak da karoyan. Tinasambayang dahay isong ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanang tatuang insan po kumadati din insanan ay lanom nakalaso na tinggin nila to di page DM nila ko pa yung kura. Okay? Nga sakiran na po mokot sakot at pamamanawom. Anda doon po. Ano po anda danom sumuang nagadhilad YouTube Oswaw channel. Miyampay dat man na si Karapo. Okay? Okay. Paingkuran na tabar di tanaw na bay no. Tumbayaan ako dot om sikaw tako mantadat panghakan no kinarahingan gisom dot sang imiyaw taka po bo katalib nakatalibamban ta kakagud sanga daw di tanaw di bay no. Bayno na po tulo na po panambarasan dati nga tindalanon miyampay kinarahingan. Itinapot panambarasan dati nga numan po impoho dat mayad kitab bilangan buk kasiyam manto kano po oy lumantado hopodom limohom gisom bodun hopodom talo. Kano pod hiti nga tiang awan mangahak kapagindalanon tulun Israel. Antakan na pod pinapayng kakatilod kay masuci, inapay tawani di nga monompon di kay masuci, kema hukum Allah. Antakan na pod nga tuwong, gisom bakaswabon, inapay tawani di nga harod hirisawat kay masuci, kakitanan na po nga miyagal na tapuy. Payng ka nakasari at katumboyo, inapay tawani nga monompon di kema antakan no pon dodong tuang nga kakitanan po nga miyagal na tapuy. Jadi danga daw no po tawan. Pailan na dati ti tawan sayra no pod ay kapal iti tawan nga naalapos sila tadaw.
Sekiranya podcast sahau letadau, kali ko pila tadau nga om aluhungin dohot kapuri manandati alasu. Nga dongo tuang mo po om miagal letapui mongito. Jadi dangadaw no po nga papaluhung dongo tuang mo po nga mongit popokito, mongito, moniti. Om ino po kayo mayaan dati tawan demayong tayong iti ayat kapadam turu. Om moniki dapat timpud ino po tawan dinga minsawat tahirid sakay kema panangisawat ta kema ino po tulun da Israel di nga memirangkat-rangkat tanda lemamanaw. Om hingga na po kayo nandat ino po tawan di nga dumodog umadada mundorong om hiri ini tulun da Israel berkemah. Mantadat panuhuan da kinarahingan ino pa tulun da Israel nga rumangkat o mantad dagi panuhuan da kinarahingan iyala na po nga undorong mamukema dadamot ta ino pa itawan di nga pondorong gahiri sakay kema suci iyala na po nga hiri nakasari dapat tilambus. Ayat kepada musiam sayra na pad ino pa itawan di nga alay dat paingundorong gahiri sakay kema suci isawat kema suci kamayan na po nga ino pa itulun da Israel nga mamagompi iyala ditamodan di iyala kumakinarahingan amu na iyala rumangkat dumamanaw. Nga haranagi timpud ino pa itawan di nga mundorong kapipira tadaw isa kay kema suci yang paidat huan da kinarahingan iyala na padiham berkemah dahiri nga miampay nagi da panuhan da kinarahingan iyala na padi nga mamanaw. Haron nagi timpu da ino pa itawan di nga mundorong gahirid dan sa dapon gisam bakaswabon sayra na pad ino pa itawan di nga minsawat at minsusuab kaswabon iyala na po nga mamirangkat-rangkat. Om sakira na po dangadaw tay kadongo tuong sayra na po ino po tawan di nga minsawat o mamanaw ni kadaw ilong magindalan. Sangkuroh pia linaid da ino po itawan di nga poindodog isa kay da kema suci harot dua tadaw pia tay ko sombulan pia teko lobi kalaid kairi ino pa itulun da Israel nga patilambus sila da berkemah teko patilambus sa rumangkat nga sayra na pad minsawat hiri nandat mumbal nanda ila da mong kayot mantada susuh kinarahingan ila na pad mamukim mundorong nga mantada gi susuh da kinarahingan ila na po nga mamanaw. Kinarahingan mamagompi di tamodan kuma kinarahingan tumanud dat boro sa kinarahingan nagi ipiolitan di Musa. Hiti na pa nga nakita dati dat paingkuroh nang kuot pamagompi da kinarahingan di tulun dat Israel. Ina pa ikaw pagulod akita dati lo nga isay da kayut orahian da ahungasan. Lasuan. Ahungasan. Orahian kayo. Amu ako na yung orahian da alasu ay. Sakira na padharaman wansay nga mangilag ako natit alasu. Sakira dat mindahu uhang ko nagit aswab po ang pukulanam po may natampo. Dat ay mangimburu-buru. Haro na nga pukul 9, pukul 10 ako nakasangal, tumindal, may nasusut.
Asa samak na pod iwalay muli. Pikikirah pod ang pukul jam 3 sa dapon. Alasu kasari ako may tampo. Nga pukul jam 4 mo'y nagitampo. Alasu po jam 4 bogi. Jam 5 piyamang ko bay nga alasu pa kasari. Amon de. Nandohit oyo pundo. Sahut-sahut pundo. Muli naging na. To koy aparo na siyo hoy ka. Suhab po siya mindahuom. O tuwangan do kauli ka. Hingga di taparu. Haraw na kita nga pukul 10. Kaswawa na muli. Pukul 4 pa mo nagitampo at tumpalid to mo ditimpo ika ngayan. Nga to kano arahyan iti talaso. Po ilanam paingkukuro kalasun daan takanilo nga po alasulad antakan no soro ko kon kamiagalat ititimpo bay no. Nga aratian kinarahingan at kaparluan iti tulun. Mayong tayong haon. Aluhong numutigad harot tawan dat ay manirong iti tadaw. Kapi rumoy hadi karuhang di kasodaw. Ahungasan kasyo. Kahungos alaso. Jadi kang udi minanamod tamod. Dia napod ay pamusarahan. Paingkukura ti kamoyan dat ay panguat kuasaan dat kapaisisan da hugama kang. Paingkura da ko tasaraw. Itinapangangon ta ko rayta ilat lasuan. O lasuan, ahungasan. Dandah na pati nga, alasuan, ahungasan. Sarahan nandah dat orikot tapati kamon da kapaisisan da hugamad ipianda dandan toko, pianda dandan da tangulun. Kasap kay magindalan dat alasu kang kusya. Pengkura tasaraw no. Pengkura da ko tasaraw kasap ko magindalan dat alasu. Aya. Tanganak kada boro sa tanganak iati pia tu it gonggolohing ngay no nung kalataw to kunot di ay so na pakaran tokoy song kaka ngamahar tok yo ulo gi ay sokaran losuan harap ya karan harap ya kipas nga ay alasu kasari ka iati no kumatitim mo pipiyoh takod ori ka titikamon dat kay sisan da hugama nga ay so nagikaran losuan to kono oruan na ahungasan itanganak o kon pundohit 4-5 taon nagi tok ay so na pakaran kodop hiri kanundod it sebagai molahing mengiap karaja iya nga kodop mengiap nga kodop tok memusoro kulumatid ay iyoti na po di kaguhot awayaan iti kamondot kapaisisan na hugaman iti nagi ahungasan nga sorohon no magindalan tok pengkuro nga tumbayaan to kaid haroy pangahakan na kinarahingan ni diwa na po rin nga miampay dat iati na po monopot to kom satya to ko kumakin narahingan amen pengkuran na po latulun da Israel at intirungan da kinarahingan timpo di nakatalib ay say barang mustahil dat timpo dando timpo orikot nga ilo na po
pinindalan da kinarahingan nga sugut kahago. Ya. Matarining na matarining agi dilan narakaki. Koman na pa di elda enro nga kapuriman no padando di ta alasu ohungasan di nga hiri na dando mintalangi ginawon pemusarahan da tokoy. Iti nagi nga alasu no okon-okon pokanto dat ay tapuy naraka kagi. Dando di hita sarod di wo. Dumana manapot. Oke. Jadi atumbayaan ta kono pod haran na pod panghakan da kinarahingan umadati. Nga miyampay tamodon dat iyati no po nga otopot. Otopot tokod itaguangan da kinarahingan. Tumongob pasal tumongob iho nga tumongob ako'y nga oratiani dati right ta pakati panginggaritan no pamagunan dat ariko tatimpu nga nabora sa iyati no pagyadi nga haro duhot ay koing kokoton. Kumayso ina pa itulun da salamaton da kinarahingan nga itulun-tulun dat miagal po dilat pasir roh di rahat to ginumo. Ikamondot golongan orang banyak. Irih na padi nga itulun-tulun dat nakawaya iti kamonda kapatayon. Nga ina pa itinimungan dat iso kago. Irini kamondat tulun-tulun dit napili da kinarahingan. Tumaguang kawaya kokito miyampay mato miyampay tuluhom miyampay tinan sendiri dapay kukuran ang kuti kalimpupusan na pamagunan. Irinay naratian dati 144,000 pa. Tok siumbali dad di kamunan na opili da kinarahingan. Nga sarohon na dat hiri namad kokito kawaya kapuriman tokod paing kukura ti kamundo kalimpupusan na pamagunan miyampay pay miyaw. Ay. Nga kaduhong kad opili da kinarahingan kamoyan na po nga nonuan to no katumbayaan do kataguang idi kantakan na miyagalid di. Jadi kunsi na po di nga tokom. Mono pot ako na poti kumakinarahingan hinggoh na pakatu katutukon. Yang penting kasuang kasuruga ka. Irih no pihulit-hulit. Yang penting kasuang kasuruga ka. Jadi dadamon tokod hiti pamagunan da timpubay no. Manuh tokodad iyati na poti nga ina po ipagindalanon dati nga miyampay kinarahingan. Intangan to na pala tulun da Israel. Nada apatut atum palid dilo. Na apatut kapumonsay nga di patung go tanak ko sapi. Yudit nada kasuang ga pamusarahan dat katangki dit katumbayaan dilo. Tuda damot dilo itindalanon. Haramayong tayong go nga daw. Sira da dong tuong haramong ito da tindalanon dilo da dong tuong. Ini kinarahingan at manantu dat asuhatan da mamanaw kaamo. Sa kira na pa dong tuong mamanaw kauno kana pa kinarahingan na mamanaw. Jadi ngon na pa dadi timbang-timbango nga ay nada apatut tat sumusuway katumbayaan pamusarahan ng pananudan ginawo dila tulun-tulun da Israel. Nga iyalo bugyalo nga nokokodaw na kadawhot ginawa dila piroh galinay dila ilang Mesir. Piroh linay dila miyampay ditulun-tulun dat akon ka ipanumbayaan no kumakinarahingan. Sayra da tinumungkian dilo langadon po dilo Mesir.
Ay, no yahay tangga ya dihiti manu yahay patayo. Osonong nagida hilo yahay musir ko yotih ko piyok away andahay kadit tangulun. Oke, wah, miagalid pahilon to kapolat sarita da karait tindalanan di tulunda Israel. Batas sa pakinarahingan kumadati nga miampai siyo dati iswang ga tindalanan do kaposyon. Mengiredang daw dongotuong sodopon tay ko dong kaswabon. Nga ino pa'y pangintirungan da kinarahingan nga miampai kasari dati. Ilo ni katumbayaan to ko, dadamot ta ino pa'y lisik kinarahingan nga hino pa kasari dat mayong tayong dati. Iti no kakuaan dat iati no pohom sanging pasi ito ko pa kasari. Monori mo, mamuri mo ni titindalanon no kaposyon miampai da kinarahingan. Doon no pa kasari dat ay kapagalan nilo nga ino pa'y pantamangan da kinarahingan nga miagali di lampung tarapik. Tumomow atau mawam sumilaw nundom rumagang. Jadi sanging kadada, sanging dodog to kanundo. Sanging dodog kotamow mamanaw. Sumilaw, pengkure sumilaw di reason ko man padalay mamasok ka tumaw ko pengkure sumilaw lagi maman lagi padalay mamasok ka tumaw manging kasup. Aragang mundorong toko. Iri nandet itanudan wayaan kauludan dat itindalanon letalunalun. Nga umbal dit insan tadaud no kadi lampung tarapik. Piro no dilinaid kudat monikid tadaw rumagang sumilaw tumomo kuno. Kailo kau na badi di kadi lampung tarapik ba pisak ako nandam kailo kau na badi nandan mangatur at ay isay manggulo, isay sumusuhot, isay kumotalo kailo kau na badi nda kadit lampung tarapik. Agang garaw ko pasyan toko tok opisak ko pa'y lampungam hirinad mogi haw na pati karitad. Nailanam isay ko pagulo. Mogi surong-surong na po. Iri no panumbayaan ko montok ko pangahakan do kinarahingan ko madati nga iya din ni kadaw. Sa kira na pod no bas ko no bodin kaila ko no bodin do. San tamong ko no podo kayo kana pa kinarahinganam. Tangkiadan to kono miagal to kono dit talunalun dat opisakan dat lampung tarapik. Hiri-hiri na magisaw sa gulong kalimpupusan na pom ay sa nandamila mo magura. Jadi mantad pangahakan do kinarahinganom iti na potindalanon dati nga atibus. Nunuh na do kayo na purimanan dat ay sayrad iswang tindalanon ko po siyan nga apurimanan ko piyo ti pangahaka da kinarahingan. Gumo ito. Ko yudit ay so imatu di tapurimanan yudi ay so iko pi pangintirungan pangahaka da iswang tindalanon mempay kinarahingan tapurimanan toko. Ngaharan na po rin. Tako'y apurimanan ko piya sumuhno. Miagal ko sa kirang magindalan ko gakod. Mamanaw ko gakod. Mindaho. Ay lanom na kuroh to. Ino pa yung matoh no nga. Yudit oso no nga po sumunsad da hirig gulo. Yudit haram maminsuhon da matanud.
intong ko hilo ka. Tok intay no ko piyo nga paila tani tulano to iradol longon. Itulano to oitom. Nukan to dati. Atok ko'y nasib po hoy ka. Nasib to rin. Nga may ino pa itapuri mananom iya dit haro homonuho dia dat mintong intay hilo ka. Iya di haro maminsuhom mintong kanom hirinan nad okit nakita no di tulano tot irad no longon. Kano po minintong am naulakan no nakanto. Dadamot ako mamutung kurahas kadi Riau dit rando gata. Amu ko nonontok nga no kanu ay nasib pohoy ka. Nga tumbayan tokod oy sana no pari nga pangintirungan da kinorohingan. Kapoylan da kinorohingan dat nunuhi awayaan no dirid katimbabaan. Timbabaan. Puji Tuhan. Okay? Ngonto ka na pa di patumpalihod iswanggat ay kasunsudan itit kasalamatan dati. Ilan na dati dat paingkukuro tindalanon na kaposian dati hingga hi apatut dati dawayaan nunu panudukan nila kitabot nunu tindalanon noralan rikotan dati hingga katutukan dati nunuhot atimbabaan dati nunu kalimpupusan dati kamayan na po nga puji Tuhan tu ina pa irikotan dati nga pinentalang namantad rikotan na pa dati pemagunan dawagu kerajaan surga paingkam titindalanon do kayo iti hat awayaan nakaingat ako no nga kulam nugya kapiyo kautung nu kautung natitid ay lan nagiit awayaan ay sumusuay po ay suway to kano bo kapiyo man kapiyo pasunod ni kinarahingan dat itinapot rikoton to ko nga pamagunan dawagu kerajaan surga andadon to kano po nga ikarikatan di Yesus o kumainduo dapo po imagon dit ay kangayan dati ipamagunan dawagu dadamot dati maganda di karikatan kumainduo nga iti dia horalan dati iti awayaan do ko kawaya ko ti kainggoritan haroh mo tindo ko murtadan haro ko muratag do kayo iya di poilon to ko nagid idim ihati nagi mo mang muratag ino pa day ka nga buhiri nga pinaylo to ko nad iya di yulo ti pamalo kumun po nga milo dadatid alayanit noritan hingga nagidid ihati nagi momogonop ilo numati kalomokon dati lo dilo tindalanon no kasunod da kinarahingan rikoton dati kailo ta kono nunu rikoton nunu andadon dati dia horalan dati mamanaw to komyang pakinarahingan paingka panghakan disyo iti dia awayaan do kayo paingka haro kayong goritan haroy katangaban dati haroy kataadan haro korotuon diam dia korotuon haroy atumpalid kasimpang haro kamuratag tau burus sa ihati nagi momogonop ihati nagi momogonop kamundat haro korotuon haro kamuratag haro kolomok ihati nagi momogonop miagal lagi adit jangan tingo kanya okon lagi tumay ngud domintong
ngon kamaya jangan tengok. Ay, ilo numatila kalamokan dati. Mamanaw to kapiam yang kinorohingan. Nga mantaditit ko boboyuhon dati sebagai tulun do nakaduso. Haran na pala ginawad mongilo. Nunuma kapila tiyolo hara ginaw mongilo. Mantada korohian dati. Jadi ino pa di keperluan dati dahiti. Nga sentob na pada di panghakan da kinorohingan. Kapoilan di siyo. Paingkah muti ating babaan do kayo. Naingatan to ko na baradi lo bo. Naingatan to ko na dahara korotuon. Kailah ko na po dahara korotuon. Ato ko na muna kihalo da mo iratu dahiri. Dagia. Nga suway na gid. Inagi korotuon. Iri nagi it. Ako kurang mal to pagaduhan kan gimato. Haro hitid di bo. Sayra indad aratu iri nandad agat. Susah takon nagtumanduli kago. Gumu tamo da kagaton isuanggat ko tandulian dati. Boros sa podhitid bilangan siam ayat dun hopadam talu. Mantadat penuhuan da kinarahingan. Iyala na padinga mamukimah. Mantad dagid boros sa kinarahingan. Iyala na padinga mamirangkat-rangkat. Kinarahingan na mamagampi diolo. Tumano diolo boros sa kinarahingan. Ipilitan di Musa. Paingkana dala tindalanan dati dami ang kinarahingan. Nung kadhilo, mantad da boros sa kinarahingan, hiri na himan dati paburuo. Sakira na pod, pamanaw, kaddi boros kinarahingan, mamanaw to ko. Undorong, kanawaw, mundorong to ko no. Yadih bodog yadirid man kapiyo. Nga no kadid, pamanaw ka kinarahingan nga, haro hitimpo datid. Ay, kada po ka. Apo kapiyo no kasadia ka. Sayra nad itindalan ng toko, mundorong ka nga. Ay, apo otuwong ka. Sorohon na datid tumano da polo hadid bilangan siam ayat kapadam 5 gisam doon kapadam talo. Nga ina po tindalanon di tulun Israel maya da panghakan da kinarahingan nga manutun da timpo. So kira donga tuangit magangatit miagal na tapoy mamanaw mamirangkat nilo. So kira minsusuab nilo mamanaw. So kira pitangadaw magangat na po'y tawan na mamanaw mamirumpas-rumpas nilo mamanaw. Ingkah takon nadad isuanggot pagindalanon ng mga kinarahingan. Sakira na pod tok paingkamo ti kaundarangan kano pa kinarahingan ng iri no dagay tanudan. Nga aya iti no bagya kalamokan dati ti sebagai tulun dot no kaduso kanod iri pun napatumpalihan dot may kamanang-manang. Dadaw natit ang walomok kanda. Nga oilan to kay dupain kukurot panghakan na kinarahingan sayra magindalan miyampay daw. Ilo boros kinarahingan nga gumu na kapailan dat hinggo hatindalanan dati. Nuni apatut dati udawayaan. Nga iti nakasarit. Iti ato ko kasapit ti korohian dati sendiri. Gumu tamo di ti korohian dati miyampay ti pamagunan. Okay. Jadi mongonsikaw to kumakinarahingan mantad da panghakan di siyo isuang kapasiyan dati
gisom dot iati na po nga haru pakasari kasiwatan da timpo bayno. Ako non takoy monikid tako nga haro kolomokon. Haro kinorotuon dati. Haro kopolidon dati. Hali piad inapoy tindalanon dati nga miyampay da kinorohingan. Nga mongonsikaw tako kumakinorohingan. Tu iyo ti tako pia. Iyo ti pia koromputak dati. Iyo ti pia koborukon dati. Koboboyuhon dati o binsap. Nga haro pakasari kasiwatan dati. Dadamo tapay ngolos tako pati pinuhobo di pinatahak pinutumboy o kinorohingan iti no hit ay popokitod kinorohingan po nga orohian ni siyod iati na po nga kotilang busot ay gumuli dan itindalanon ng miyampay kinorohingan. Haro po timpo dati. Puji Tuhan. Haro no hi koboros sa kirongon tako patumpoli hamyagal ko iti iso na po kapagalan nga iti manigup. No ka di tanganak, ay, intay pagi kuwah ka. Manigup isiyom, kori ko ti 8 na pod taon. Kori ko ti 9 na pod taon, kori ko ti 100 ka. Nga iri ni ratian hati nakura to kari ko ti siyad iyo dito iyo dihat umur iyo di kolohing kakuan na po nga anuan na kinarahingan na kasiwatan na tumaubat. Arat tamon ng kundi siyam anaru tamon di po mumagun kakuan na po nga anuan na kinarahingan na kasiwatan na gumuli. Jadi may na dati tarimo iti kasiwatan do haro. Monikid toko. Amo ti dati elanom. Songkuro na linay ditit masa kecederaan dat tikid-tikid dati. Isay na ko ila suwab. Suwab dino. Tatuong gabay no. Ata ko na ilan. Jadi dadamot ta haro pati kasiwatan dati na kakinarahingan. Gumira toko, gumuli toko kago. Sekira nakalangod id aralan datin tangkid gakadawanan gayaton kago. Gayaton kago gumuli. Tu kalango po godo nga agat-agat na tumindal. Gayaton kago. Songkuro ho kagaton dat gumuli kago. Nga aiso no pilihan dati suway ko tumilom gusto ko no po. Dat magindalan, iralan ng yampay kinorohingan. Ay so ibatos at asimbayan. Nga haro jaminan dat irin iralan ng milad mangigitam mamagampi dati dat rumikot ti tamodan dati. Pamagunan dawago. Ay so kainggaritan. Kung sikaw da ginayad lisi kumakinorohingan, gisam dat pingkah to katimpo bay no, haro kasiwatan dati, may to kono gatango iti tahak ko kinorohingan kasiwatan dat ay magindalan to ko da kagum miyampay di siyo. Bah, pahitian to kinorohingan isong kerjaan sorga kung sikaw dat mantad dat panambarasan dinawayan da tatong babay no. Insan pakagod na purimanan dahay. Okon no po ko panghakan no, ihay no po nga, ay so ko mo yun, dahiti po magunan. Ay soot kagarason dahay, nga konsikaw, mantada sa kadung no, hali piat asaru ihad apalid, asaru ihad aratu, sumap ihad di boros-boros no, nga hara kasari at kasiwatan na patahakan no, tikid-tikid dahay, mana dahay gatango iri miantok di karohyan no. Tatuang ubay no, kung sikaw dat pantamangan no, isuang ko do pon dahay, gisa mo suwab, o pasik yahan mi ampay tinandat
agar rasa tilambus nunu na pahiburu-buruan ng tindalanan dahay. Ampunan tayo sanan dosa dahay Tuhan, yang sambayang dahay isang ran Tuhan Yesus. Amen. Oke, konseko kinapagyampayan dati, puji Tuhan, alasan ako alumis piramutan dito no ay sa ikaburas sa mokot-sakot, no, basa di mokot-sakot.